Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas na pulwan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasabulak ti kaluwag, tamarikatan ako. Agaw itaklangan. Inak dumawat iti pamakawan. Baring ada gumatang iti agas ko. Kumusta nga tayo tanda Carmina, kanang iti talong anak ko. Natatang ka lanang. Kumusta damat nga tan? Pare Henry, madlaw nga kakapsot ka. Unay kit ako tungman. Ape, papanam. Inayadag ti maknama pa na di paradahan ti si pare. Sapay manulang ti kwartak. Imbang tada na idulin ko gaya mili. Itindaan na wallet ko. Italaga na sarakak. Pagplitik nga gawin. Kaduan kan. Ngam, ijay laangin asidag ti balayo. Taad da imtla emergency apapanak. Impan nga minibakat ko ti anak mi di ospital pare. Itulod na klangan niya paradaan pare. Kabalak ti agawin niya pala. Sige, pasensya ka na. Tanay, mapaanak ka di ospital. Agurigor nga min di anak mi. Agkumbulsyon ka nun. Isong waintaray na di ospital. Imbag ta makawayas kan amapan iji pagadalan apok. Saan akas ide amasapol nga itulod kan sukunen ka iji pagadalan niyo. At dangaminan kadkadwak nga agaw-awid, Lola. Wud, saan kayo pa'y ngamin nga agam-am mo ide? Iso nga italaang nga agkuyog kayo. Dakkelak ngaminan, Lola. Saanen amasapol nga itulod, kan sukunen dak. Tamok matantidalan amapan ija school. Ala, mapan kagarudan apok. Kapampanaw mo't ni mame, tasabali mo't ti dalan na amapan iti opisina da. Mayat kumaano agkarubat ti pagadalan. Kanti opisina da mami. Tapno kanayon kami nga agkuyog, Lola. Sino nga tatakin pala iti karuba na tatang? Dakkel mat. Ngam iti matsigod ang nagtakdaran ti balay mi. Pimanaw ka di da Carmina kandag iti anak mi. Ne, sino ti kasla iskeleto na kumit kita iti balay da Carmina? Ne. Ti Maliawan. Henry! Agpaiso ka di ti makita. Ay, sika ka di na ita, Henry! Uwan datang. Umayak man. Ay, apo Diyos sa mananga siya. Ay, kas ka man la skeleto na namagmagna. Ay, nakabutbutang talaga ma. Ay, imbag pa'y tibang kaya kita. Tasan nga agkut-kuti. Gamtisik ha. Mabisinak. Nagkapsotak tatang. Mabalin ka di at tulungan na umunag. Umay ka. At tibayan ka nga umunag. Agto ka kabasit. Tenak mangibaga ti dabangir iti makan. Awan ngamin makan di taoy. Impakan ko ni ti asaw tinabati nga inapoy. Akin balay di tatatang. Ay, ni Carmina. Ay ngamawan nita. Napanidya trabaho na iya opisina. Maladitakan. Alaman nga tatang. Nakapsutak. Kin mabisina ko na Ay na. Ay, mga alaka iti inapoy. Ken masida.
Tada skeleton. Sasawamot ka skeleton. Saan ka di akalkalpas mo anangan? Ay, ni Henry. Adan, ngam kasla skeleton, mabisin ka naw. Anya, adan ni Henry. Wan, isungaron adarsam, bareng masambot mo pa'y balay. Ay na, kasla magsatanti angas na iti panagkita kan kwa na. Alangaron ta nakaturog pa'y dagiti upeng. Bagkata kung tay kaldero kan kasirula, tapno mabiitak. Ala, umuna ako ni balay, takasaok man ti lukaw. Alata sumarunuak mo ton. Sige, umununakan. Ayunay matanti tsuraam anak ko. Ala, mangan ka. Tagsasarita tayong taon numalpas ka amangan. O yaman ako. Alang. Mga anak. Ito ang bimabisina ko na Ay, inayado mo't ati mangan. Ang mga lumaltutan kakit nga raw. Aguray katamalak iti danaw mapagbulon mo. Ala, aday tati danaw. Inayadom ti mangan anak ko. Ayan ka di. Nagitubing na na. Nakaturog pa'y dagiti dua. Napanmot iti pagadalan ni Claire. Apay aya, adi mo ida pinaspasyar anak ko. Kan anya ka di ti sakit mo. Apay akasta ti itsuraam. Ada ispat ti barak. Kan ada HIV na na. Ay na, delikado mo't gayam ti sakit mo anak ko. Amangan lumaakaram dagiti ubeng. Hello. Sino ka di na ito eh? Sinalbag ka. Babawi kun anak idanakan ka. No apay ngamin anak subli ak pailakan ka. Adamot gayam HIV kan asmam. Kanuan niya pay dita asakit. Naakaranak pay. Nagpakita ka din iti doktor. Wala. Kunak no gagangay lang ti sakit mo. Saan mo't gayam? Kasano pay itan? Magpadatan nga da sakit na anarigat ang maagasan. Awan mabalinta. Ang babawi akmat. Ngam naladawan ti amin. Maladingitan ang unay iti kastoyan na duktalag. Lusan, kumaga po iti kinababairok. Naliklikan na iti apasamak. Talagang agbabawi ak. No, apay nga minanag subliak pailakan ka. Hanggang kasano ita na ito yan. Saanin ang may babawi ti amin? Carol. Nangagkaw ti saritaan nyo iti babae a kinasaritam iti teleponaw. Masigurado ka may sa dayay ka nagiti nagluklukwam. Uwan tatang. Agpada kami nga daan iti sakit. Hey, no saan ati laeng pagragsakan ti bagyo ti pinanunot yaw. Naliklikan nyo kumaday ta. Dakkel ti babawik tatang. Ngam naladawan ti amin. Saan na may sumbli ti napalapas. No kumadimngag ka iti inam, idi imbay nakakinasarita nga agawid kan. Gamsaan mo, tay sumot ti pinaawid mo. Uray ti asawam, nagpakpakasay, ngam anya ti inaramid mo. Kasla na baliktad ti pasamak tatang. Iso ita tinasalon at ti bagina. Nakalukluk magan. Edin to tasyak. Permiti ko tungkol. Apay ngagsangsangit ka, anak. Anya tinapasamak. Napandalola di tabalayda. Sumurot ako ma. Ada nakita kong al-alya. Al-alya? Adaya mo't al-alya. Nakita ak, mami. Kasasaud na lolo kan lola. Imposible kasasauda ti al-alya. Uraing kayo kitaan, ah. Ada
dal alya inyo balayda. Umay ka. Intaman kitaan ti bagbagam nga alalya. Diyak kayat, mami. Kabutang ko ang makita ti alalya. Tatang, umayak man. Ayan ti ko na ni Claire nga alalya dito'y balayo. Ay, umunag ka anak ko. Awan alalya ditoy. Carmina. Kabut-butang kang agpaiso. Iso akabutang nakati anak ko. Awan mat ubing nga imay dito eh. Agsang sangit anadanon ko. Pirmi abutang na. Sige, inakitaan ti anak ko. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan ko na. Mami, nakitam ka di ti alalya? Saan nga alalya dayjay anak? Kimot tong laang. Tada siguro sakit na. Anak ni Lolam dayjay. Diyak kaya ta makita, mami. Kabut-butang tilangana. Kasla skeleton. Apay mo tanakas jay tinagpanagan ni Henry. Henry? Kunam, mami? Saan ka di Henry tinagan ti amak? Saan ka di mailiw kan kuana? Saan anak? Uray siyak. Kabutang kumat nga asitgan. Itikas jay akasasaad na. Adalakit di sakit na. Amangan no makaakar pa'y. Uray siyak, mami. Kabuteng ko, takasla skeleton. Pimanaw ni Carmina. Madlaw nga awan apulos pa nang ipatagnan kan ka, anak ko. Kasanumot nga main. Kastamot ng titsuram, nakabutbuteng ka. Di na ta mapakawan, tatang, nanang. Nagpintasan ni Carmina. Apay, may turad mo pa iti dumawat iti pambakawan. Idinto ta inabandonam ida, numanon atawan. Bareng mapakawanak, tatang. Amok. Nagkurang ak iti pamilya. Ay na, itapay adikan makabaal, sa mo ibagaday ta. Panagkita kit ano ti virus di tabagay. Wala rot, tatang. Talaga nga adon sa antivirus di tibagkit panagri. Ay na, delikado nga rod, anak ko. Ang mga numakaakar mo, day ta sakit mo. Anya ka di dagiti agas mo, adi mo pa inagatang ako na. Anda di reseta di tabag ko na nang. Linang lang anak tinagtamar. Tawan nga minigatang ko. Imbag ano, dapay kwarta ni Carmina. Kalkalpas na nga intad titangdan dagiti nagtrabaho iti balay na. Nangalana ka di iti pinagbalay na nanang. Inurnong na ti sweldo na iti sumagmamano atawan. Makaanay aya. Kat dakkel mo ti pinaaramid na. Adda ka no intad ti inan akadaanan nga alahas. Inlako na, kat inayon na pinagbalay. Tapno adda ka no pagyanan dagiti anak yo. Kasta ka di. Amo na nga insaganaan ti masakbayan dagiti anak yo. No kumakastamat ti inaramid mo, adayo kuma anaidalit ka. Inakagid daw ken kuanay ti pamakawan. Rumbang laeng, tasaan asinsinan ti inaramid mo. Apay adi ka rumrumwar anak. Ada ka matlaang dito'y unag. Kabutan ko nga minja skeleton, mami. Nakabutbutang titsura na. Mapanak itay dya opisina. Saan kayo pa'y nga umas-asidag? Tama nga numaakaran kayo iti sakit na. Kanayon nga guyag. Wen, mami. Diyak kayat yaguyak. Ang mga nagbalinak matakaslakan kwa na. Kasla skeleton. Saan ka unay nga agbutbutang, anak ko? Di nakaan-anwan. Saan yung asitgan?
Tapno saan kayo ang maakaran? Agawid ka nga rod adagos inton malam mami. Amangan ngamin no umay ditoy. Wen, anak. Basta saan ka ngagbutbutang. Di na kaan-anwan. Apok, apay adi ka rumrumwar di ta kwartom. Di mo ka di kayat ang makita ni Dadem. Kabutang ko, Lola. Awan ka di pa'y ni Mami? Awan pay. Di ka kumagbutbuteng ka ni Dadem, Apok. Adda sakit na, iso akats jay ti itsura na. Basta jak kayat ang makita, Lola. Saan niyo kumaapaw umayan diti balay? Pangasiyo. Ay na, iwan, saan ka agbutbuteng? Ta saan ko apaumayan ditoy? Promise you Lola. Saan niyo apaumayan ditoy? Uwan, Apok, promise. Nagapuak di tabanger. Agkulkulong ni Claire iti kwarto na, takabuteng nakaamakita. Pati anak ko, kabutang dakpayan. Saan ka pa'y agpakpakita, ta kaasidamot, nang runa ni Claire, kastaunay tibuteng na. Baring sumaya at trik na, kan pumintas ti pamagik. Ta kompleto matan ti agas ko, nanang. Agyaman ka ata nasingpet ni Carmina. Idik ka nakitiinggatang ko iti agas. Saan kayo pa'y mo't anagsango ang agsarita? Padasak akasarita itong sumangpat, nanang. Ngem kabuteng nakadagiti anak yo. Saan mo't akayat ni Carmina ti umay dito'y balay? Padaanak ni tasidag ti kurbaan, nanang. Agsao kami, tagkidawa kiti pamakawan ken kuana. Mabit man lang, Carmina. Agsarita ta ko, ma. Anya ko matipagsaritaan ta. Di nakasitgan. Napatag ti anak ko. Kat amangan no maakaran kami iti virus mo. Pakawanan na, Carmina. Napakawan kan. Ngam di na kami kumaasitgan ka dagiti anak ko. Delikado ti virus nga dakan ka. Ang bababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Pati dagiti anak ko, kabutang dak. Pati si kang asawak, kabutang nakwayan. Ladingitak. Tumulong ak iti agas mo. Ngam napatag kanyak ti salon at mi nga agina. Di na kam kumaas-asitgan. Talaga maunit ti babawi. Dahito yan ti bungat ti kinadakas ko nga ama ken asawa. Ditan papagayam tinaggibusan, teserya tayo ita alawas na puluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Randy Castro, Roger Ramirez, Joseph Binawe. Kanto'y pagayam nyo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.